Ipayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Inangarutan rugyan papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Jesus nga napauluman iti Lula Isabel. Sa gudahin ng ti surat ti pagkasalitaan ni Jesus, Dear Manong Nemi. Nakaado dagiti panubok uno pa nakasuot dagiti adda nga bibiyag diti rabaw ti daga Manong Nemi. Nadumado mga panubok. Ngano saan mo nga kabailan nga dopraken dagiti panubok mabatikan amay tikleb ket saan kan nga buwangon. Ngam ko na naman ket patcheckmet Manong Nemi nga ni Apo Dios ket saan nang ikan iti panubok uno pa nakasuot ti parswana nga dinanamnamay na kabailan. Masapul lang nga kumpet tayo nga naimbag kat santo yung ibibatan ni Apo Diyos tapno malasatan tayo dagita nga panubok. No lagipek tinapalabas Manong Nemi agsangsangitak. So ano mabalin na ko mga kat saan ko nga laglagipen. Ta tinapalabas kit napalabas Tinapatay kita kitagdama kiti masakbayan. Ngam apa nga saan nga maliklikan nga may paligip tinapalabas. Apay ti sugat oren nagluniten rumtab paylain. Idi addan trabaho kadagsweldo akon Manong Nemi kayat kong ipaay amin nga pagsayaatan pakaragsakan ni Lula Isabel. Tay ko na akong Manong, kahit kumatan tagserbikan ko na, kahit kumatan nga supapakan Manong Nemi, iti kinaimbag na, iti ado nga sakripisyo na kaniya, kada kami kadidi mamang Manong. Kada di mamang ko na, agsipod ta, karadradwar ko laeng Manong Nemi, iti high school, iti agpakada, iti panawan na kami ni mamang. So nga, inkarigatan ni Lola Isabel Manong Nemi ngayon sakad ti panagbasak. Imagine, may isa nga lula ti mangisakad iti panagbasa, ti may isa nga apuko kas kanyak. Iti likodan ti adu nga rigat. Anya ti pagsapulan ni Lola Manong. Konforme ti babalin ng aramidan nga pan na agangkat iti nateng nga pan na ilako ng isursur. Papamatag pa extra no ka, Manong Nemi ka sa sales lady, iti paglakon ti dupot iti tiyandaan. No saan nga nateng, Manong Nemi ti angkatan na, agaramid ka dagiti kakanen, sana isursur. Uno saan, mapansa di bye-bye, kad agangkat iti ikan, nga mapan na ilako. Napagbasa nak Manong Nemi aging ka nagturpusak kat nadaan na pong trabaho nga may sa karagiti empleyada iti may sa nga advertisement agency uno company. Damo nga sweldo Manong Nemi. Iti sa mga petak dito kasarami. Kasarami, tawang bukod bi nga balay. Nagmanuak ka ni Lula, Manong Nemi, manuak man Lula. Ay kasyang naka ni Apo Diyos sa boka.
Ay, nakapinpintas dito nga po kung Jesus. Damok nga sweldo do lang. Iso nga agsagana kayo. Yung kayo nagrubwat. Eh, kapapananta ko ma. Kat nakatalaga brawan mga antandon. Hintay mat ag-restaurant na. Ay, sus, restaurant. Naimimas ba't lang nakitimulak nga natay nga isot maluto anak maabraw. Presko. Ungin padasan tayo madagrisan tayo may napadpadasan. Kahit ko kung mga aramidin ti kastadula. Umaliwak sa wakay matam. Ken adaginatan ko nga rawatin nyo. Isibruyo. Nakabimpintas kay kanatin nga rawatin nyo, Lola. Napaanugot ko ni Lola Isabel, name ngarapan nagdigos, kalpasan na si Marunok ba't nga nagdigos, napang-inted ko diyabado nga ginatan ko, name nung pa'y medyo nanginang, kakaiso na nga to sweldo ko, itala makagata nga name ti Brandon nga arwatin ni Lola, idin to tayo dikit ukay-ukay ti pagkatangak, panggatangan na kadagiti arwatin. Hindi makarubwatan ni Lola name iti nakita. Lola, imubing kayo sa nga pulo kasi siya mga taon. Hindi ako ko na yan. Ay, napindas sa kadimit lang nga po. Karating nga ba do? Napindas kayo, Lola. Ay, napimpintas kamit lang. Talaga napimpintas sa kin ububingat. Nagaragraksak kami kada iti nga daw, name nagtaksi kami nga napahan iti medyo kang inaan mo ang restaurant nga di mo pa nastastrek, mano. Ay na, Jesus sa apo. Nangantal ako man sa jebala. Isupay na ta. Inayon mo ko may tornugam. Ano ko morti pang urnungak na, Lula? Kahit ko, nga dito kita saan to nga napadpadasan, idi, padasan ti matitan. Mayat kay man nguno saan, Lula, kahit kong aramidin ti kastang. No, kaya tiyo, habang napigsa kay pay, inutot kay tiyo nga pagpasyaran. Nga dayo pa napasyar. Kaya ko magpasyarak. Katuwin. Mapantay ka na napipintas nga lugar dito sa Pilipinas. No kaya't mo, intay pa di Hong Kong. Ay, po, yahanan anak ko. Hanan na po. Man, intay to di Boracay. Ay, po, ya. Baka tagtagainap lang saan, Lula. Haan. Intay di Tagaytay. Intay di Baguio. Intay di Ilocos. Di Pagudpud. Kada dumapay napipintas ng beaches. Ito sa nga lugar. Ala, makamukha man laingin. Taores saan ko na. Talaga lagid din nga papilit mo. Tanabayagin nga dito tarapap mo, apo. Nung makapagtrabaho kanton, kanadan nakalasweldo. Aramidan tandag di santangan aramid iti. Gamay na. No kumatasaan nga nadaan, tinakana nga sakit ni mamang mo. Kaduhat ako maita. Imun unamat nga natay, idin to ta ubing ng siya. Lola ko matumunakit nga matay. Ngayon nimit mamang mo. Asa digaya man ti birthday na, Lola. Inakto sa rongkanan ni tanan ni mama. Intun ka aldawan ti birthday na. Kadagiri dumapay nga dimteng aldaw ken bulan manong name. Gabot na pindas ti trabaho. Kinambaylan min kinidula manong name. Tinadaanan iti apartment nga saan lang nagagangay nga pagkasaraan. Nadaan kami matin iti napindas nga salaset, ada matin napinpinas pa, nakdakil nga TV, ada pa yung washing machine nga paglabaan ni Lula, napindas nga paglutuan, sagay sa kami iti kwarto, anong nemi, nalok ng matin na kudson, hanga kasla iti. Ay na, po, saan la kumana kastoy? Ni Matlula, adatan dito'y. Kasla mo latag. Kasla, may samot. Kasla, baknang tamatan. Ilola man. Siyempre na pagbabaliwan ti bihag sang kari. No idi, kahit talagang mamirmiraot tayo. Tayo kunadang sang karay-kayan, sang kaapuyan. Imitamot na ta. Napagrador na kiti college, di ado nga sakripisyo yo.
Kaya napintas mo ti trabaho. Di nanaman tamat ten diragsak kan pintas ti bihag. Numampay agkas-kasera talagang iti dahil yung apartment, lola. Baka madamdama at dantun kutsem. Ape ko ma, dakis ko ma. Napintas mo ti pagtrabaho ak lola. Ken baka madamdama at dantun iyam amum kanyak nga balid nga manogang ko. Oh, abe nagsanay ka. Dumteng tunga tati kasta lola. Darom bang launay Asinunto pa nga ron ti kadwam. No awanak ton, kat sumalogan ti salunat ko mo napigsak. Kaya't ko launay nga maaywanan tagbalin nga apo ko kiti toon. At sabi ko maanak, ay apo, taabay lola. Tasam mo nga mga padpadaan di mamang mo. Nga nagtalek iti sabaan, nagtalek iti may nga lalaki, kit impay na ti amin-amin na, and then nagsikog, iti nagsikugan, nagpukaw na kasla asok. No, apik iti ang kasta di kita do mga lalaki. Kasla ka na dilulong mo. Kada dilulong mo, api dahi di ko na. Kit si bibiyag sapay laeng. Ang amjak laam mo no sa dinut itan ti ayan na. Kaya no asino itan ti kadadanan. Ay, salat na maliklikan, adi malagip, tinapalabas. Apo, angam, lalo lang, isarding yun. Nung naladingit nga paset, tinapalabas, saan yung nintultuloy? Lipatan yun, tiagdama ita. Anya tagdama lola. Makapangantan ti na imas, makapantan ti kayat tapapanan, ang pasyal, nabinpintasan ti pagyananta, makabado tamaten, makaruwat tamaten, iti kadigitay, kabranded nga arwatan nga saan nga taga-ukay-ukay. Madamdamalayang ang pudno ti kunayo, baka na makaala akto ni tibukod ko nga car service, agkarlunak to lola, karlon. Kadat pa isang manong name adan makatawan ko nga trabaho. Idi tadan bukod ko nga kotse. Makadayo kami kini Lola manong name nga mapanagpaspasyar. Nakadanon kami dita pagudpud kadiri pipintas ng bidges nila. Nakadanon kami sa di Baguio, di Tagaytay. Isarunumin ton ti mapan sa di Boracay manong name. Pwede adan may sakit gudo nga tawan ko ti kumpanya pagtrabaho ak manong naming. Dimteng ti umuna nga lalaki ti bihag ko. Uhain manong. Adaki di manong naming ti panakakantin ti pagtrabahuan mi. Madamati snack, madamati break time. Idi umasadig. Hi. Hi. I'm Gary. Sa man Susa. Nabalik ka ng trabaho dito eh? O 1.5 year? Oras siya. Napita ka lang nga makita. Sa bali lang kami nga department yan ko eh. Baglagi din na pakastoya. Baka na imimas ti merienda sa Diyunak. Sa balagan din sa rakak. Sa alangan na imas. Nutikad na kapimpintas. Manong name madlaw kon nga nasamit dagiti balikas ni Gary. Kasta nga tat style na. Nagraib dagiti kulap mi manong name adan na isang sangen nga bara nga nangapros ti barukong ko. Dito ka din ti kunada nga ayat. Adamatan dagiti namamok, namimit ko, nag-arim kanya kidadak ti college or ididamok iti panagtrabaho ngem sa bali ni Gary manong. Dito ka dan ko nada nga TL, true love. Nagbaling nga rod nga nasinged, titong galmay sa kada kami kinigari. When, no idi, kat ni Lola, ti i-date ko. Nga may din, tadimteng ni Gary, di matan Gary, ti mang i-date kanya. Ay kang kakalpasantin ng mga bulan manong naimi. Adan nagkinawatan, dagiti puso niya. Uwain manong naimi adan nagkinaawatan dagiti puso mi iti likodan nga awampay iti sinalsaludsud na may panggap iti family background ko.
Ken kastamat manong nemi awamat di damdamag ko kinimbagbaga na saknan mat iti pamilya na. Ididayta manong nemi nga celebrara mi tiya mansarimi. Eg-date kami manen. Ngem kinid daw ko ken kuhana. Mabaling ka din nga kaduata ni Lola. Ano tsaperon ta? Pang celebrar ta pa ito mo nga bulan ti relasyon ta. Kung kami na nabayakin nga saan kami nga nag-date kini Lola. Dati i-date ko. Naroon no kasta nga sweldo. Napagiti nga saan? Nga rod, may nakamto da kasan? Tataylukan mo't pagluganan tayo? O nagdadanon tayo tulatan iti restaurant? Agdadanon tayo tulatan iti restaurant. Tapno mo osar mo madlang dilugan mo. Manong naimi pinagrubot ko nga rod ni Lola. Lola, isuot mo natin paboritong ken kang runano na magusgustong nga ginatang ko kabado ma. Kaya adad nga mang papintas ka. Taapay no sa anak nga napintas ngayam amom kinigari. Dinak nga takayat nga awagan ti Lola. Hanga dati issue Lola. Basta kayat ko. Kayat ko nga agpadpatat nga napintas. Mamamuyon tagbalinto nga manugang iyo. Mamamuyon tagbalinto nga ama dagiti apu ko iti tuod. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi arig na da kami nga aglula at in-date di Gary. Dito yung matang nga nang rugi ti ado nga saludsod ni Gary manong. Lola, pasensya kayo no naunto na ka. Paset day tatinte pa nagsasarita, Gary. Kaano nga natay day di Lolo? Kaya ka muna na tayo nung sampay. Gabot apaman nga nang isang pot, iti may nga maladaga. Iti mo tinanggura aking kuha na. Maladaga nga putot na iti sabali nga babae. Amu kung detang istorya manong naming tana istoryan dedi mama. Ngem, jak pagarupain manong naming nga istoryaan ni Lola. Istoryaan na kinigani. Kahit yung sawon, Lola, babaero dedi Lolo. Hanga daydi, gamot na dyan ka muna si bibiyag pa unon na tayo. Kahit daydi latan na. Ala, daydi no daydi. Wen, babaero nga napaklan. Saan nga may sa dududo, aduda. Namin adunak na sinaktan. Isong edi, nang isang put iti maladaga, agat ad-adan nga nadarder dati puso. Agasem ti isang put na payan. Isang put na payan ti putot da iti sabale. Isang put na payan ti bunga iti panang lipot na kaniya. Sinuludsod manong name ni Gary no anyat si marunong nga napasama. Amok datang ka istorya manong name kahit ko kung mga atipaan ni Lola ngem insinyas na nga bay aklay ng sumi. Inistorya nga rod ni Lola manong name kay ni Gary tipudpud. Ngem amam kagurak na dyan nga asawa. Gabutin na rabid na. Ngem di kita ek dyan maladaga. Insangpit na. Ala, kaslad na retay naglap ka na kiti matanga. Nga, kaslamay sa nga anghel, nga dimteng iti dayta nga balay. At saan kam nga rod nga madaan ti anak, siguro ka na diferensya. Ala, makabulan nga siya tinangaywan. Ang pinapanaw ko ti asawa. Kinagurak ti asawa. Ngayon saan ko ang ginagura di maladaga, tawang baso na, hangkade. Nakam ni Apo Diyos no apay nga na iparswal ito lobong. Akit kapot talalaki ti asawa kakit hanam mo ti agtarakan, hagwa agistimar.
Abi kami di pudno nga inana, lula, anat na pasama. Ket, basta latan, inpas ngayon na kano nga, inted, kada di asawa. Tadi na kanumot masangong aywanan, no, tagibyen, no, padaklen. Ang mga taada di nga babae nga kasapulang kam ti anak, iso nga inted na. Kitam kadlayang ti inaan niya. Basta latan padawat na ti anak na. Karaho. Di agtawanan. Ha? Ni Angela at Angela tinagan na. Iti sa nga pulo. Akit ag subli-subli. Di asawa. Ngumay na sarong karan. Nga ni sintabo kit awan maitad na. Tawang aron timas doon nga trabaho na. Sa babae madlata. Akit alaw kon ti anak ko kunan. Ngakit ag sangit met ani Angela. Daas asa dagmatirik na nga kanyak ng iti pudno nga amana. Tay naramid ko ti ami nakasla pudno nga siyak ti pudno nga inana. Akit gabuta dakdakkel ti karbengan di asawa nga iso ti mangalaw no pagyanan ti putot na. Akit no net desisyon na kita maramid ko kuna. Inaala na. Buwan, impanaw na itisidong ko. Lumampay, kasla mabriyat, iti barukong ko. Na nagbali na nga nakapadpatag kanyak ni Angela. Ngayon ko nakngarudan, awan ti sabaling agdesisyon no saan nga ti asawak nga kimputot. Nadamag ko. Nga tilad da kanot pangipanan na. Nagloko na ito nga lalaking ko na. No, di na maglaing nga si kasun nga si isuna. Mapan namat pag ipasa-pasa ka na gini kabagyan na. Sila bulang na ipaspasa na. Ay, napang ko sinapon. Tinuktokak di asawa. Loko kastamod lang taramidem nga ipasa-pasam ka na gini kabagyam. Abe, di mo pala ibati kanyak. Tano kasan panang ipatag ko, tipod no anak, kastamod kang kuha na. Tinuktokak di asawa. Talanggong. Angela tinagan na lula. Ngagyan kanyak di Angela. Imbilang ko nga pudno anak. Pinagbasa, agingga nga naggraduate iti high school, agingga nga pinagbasak pa iti kolehiyo, iti makadakas, saan na nga naituloy, iti panagkolehiyo na. Nga buta si Mangpat, nga masikog, di Angela. Nakinobyo, nagsikog. Wen, kahit nagpukaw ka nung kaslasok na diya, amati, sikog na. Hindi maamuan na nga ni Angela kahit masikog. Kahit asino rin nga sikog na. Katawan sa bali, ano saan nga Jesusa? Naipas nga ni Jesusa, iti December 24, Bisperas ti Christmas, isong nga Jesusa, iti panagan mi kang kuwana. Kaya Diyos awan lola, bastarda, ti girlfriend ko. Apaita lang amom. Saan ka din yung baga ni Jesusa? Jesusa, hamong yung baga. Hamong yung istorya kang kuhana, ti istorya tayo katalaw. Siya, dedi mamang mo nga ni Angela, nga binigbig ko. Impateg ko kaspudno nga nagtawad kanya. Kensi ka, ngaging kakalag ito, di mo pa amo na sinot amam nga nakaputot itinam. Di mo imbaga, itig boyfriend mo ha, Jesusa. Saan ko pa nga na ibaga lola? Gabatahan naman siya naludsod. Ken Gary, hindi pa lang amok ti istorya. Jack, pag-urupen nga ito nga kaada ni Lola iti date takit na istorya na ken ka. Wen, siyak di bunga ti kinarukop, dedi mama. Dedi mama, nga nag-naeditisidong ni Lola, nga saan naman apod no nga Lola. Ngem,
nakarkaro pa yung ina. E di pa nagbalin na nga ng dungnungo kaya ni mamang ko. Kastamot ita. Naggraduar ti high school. E di matahin, di mama ti sakit. Kani lula, tinagsakripisyo ng tuloy na ti sakripisyo. Tapos magbasa na kiti college. Nagbaligi ni Lola. Naragsak kami. Naragsak ka kang kumapay, no? Si Bibiyag pala, hindi di ba ma? Diyaga mo kanjak nadlaon manong nemi no adda nagbalbaliwan tirik na nigari. Kalpasan nga namuan na manong nemi ti pakasaritaan mi nga talo. Pakasaritaan ni Lola kay di asawa na nga babaero. Di asawa na nga nagputot ket adda ken ni Lola ti putot na. Naisumat ti nagbaling nga inak kalpasan nga linoko ti sabali o niloko ti lalaki. Manong nemi. E dilikodan ti amin nga doon sakripisyo ni Lola manong nemi naragsak kami. Ngamte ko na ako naragraksak kam kumapay. Nasibibiyag pelayang di mama. Nabalabas ti talupay nga bulan manong nemi idi awisan nakmet di kari. Inatoy. Iya mamu kamaten iti pamilya. Kalpasan nga na amamu ko ni Lolam. Sure. Abig din nga saan. Kalpasan na. Planon tanton di pa nagkalahisata. Gari. No kasawa tanto. Kadwatan ni Lola. Insigsigod ko ng baga kang kuwana ti kastama nun nemi. Sambot nga simong bat. Iri, tanapanak nga rudin ti balayda, nagkuyog kam nga mismo nung nemi Lance. Bale, inak makilans kada kuwana. Taluda nga nadanon ko, wano nadanon mi manong nemi. Ni mamang na, ni Nana Marta, nga inyam amuna nga mamang na. Ni ading na, nga June, taiso ti Bonso, kinimanang na, nga Hilda, nga inauna, taluda nga kapsat. Balo kanon, ni Nana Marta manong, lima kanon nga tawan tinapalabas. Nagsasango kam amin manong nemi anangal daw. Kat siyempre, awan ti sabaling at topic no saan nga ti plan numi nga panagkalaysa. Kung nakaniyak manong nemi ti baka nga ina ni Gary. No, agasawa kayo to ni ti anak ko. Jesusa. Kita mangipas di kayo tumatin at ibukod yung balay. Dapat no ti kastakit sangking nga kanayon nga kaskasera. Aga sa sera iti apartment sang ka di. Ay na, nanghina na ita, no, ornungam datan tamang ipatak na kan tibukod na balay. At nga makamenos kayo. Ay, makunadang conjugal property yung agasawa. Siguro, nana, kasando ti mapasamak. Oy, napintas ka na ti posisyon mo kati trabaho. Medyo nana, nadakdak nga amang ti sweldo, ngam ti sweldo ni Gary. Nagasat ka ta, nalisto ka nga na ipromote. Apo, daktil siguro itan turno mo. At damad das na na. Siyempre, kasabulan nga gurnungat. Para iti, para kinilula. Para kinilula. Urnungat para kinilulang mo. Apay nga, urnungat ti para kinilulang mo. Mga nga, di mo pudpudno nga lula. O, saan ka di nga pudno di istorya ni Gary kada kami.
Malaksid ano na gulbod ni Gari. Nasamo ka nung apudpud nung halula. Nga na jay, ni mamang mo ka no, kat saan na matapudpud nung anak. Bagakit itata, napaadal na kan, kita po nagpintas ti trabaho. Ay, baka agbalbalinin nga dun niya isuna. Nakasiting pretain. Baka mangnamnamang agabura mo ni ti kwarta. Sana kasta ni Lula, nana. Hindi, kaduan na, bakit kasta? Kaya agsakripisyo da ka, no? Ores hada nga kapkapin, ano? At ada diyang artigun-gun-uden da. Kaya da, amin-amin to nga, masapsapulan da jay, tultulungan da. Kit para kada kuha da amin. Nga, banag nga sa nga rubing, Apel ko mga pampanunutan, ti may panggap kang kuha na kit di mo matkap-kapin, ano? Manong na imi tururayak idi kat dependaran nak. Tulungan nak di Gari manong na imi nga mang depensa. Iti kasta nga ibagbagat ina. Ngam jak man mauray. No di kat kan kanunungan ni Manang na Hilda. Gusto ti ko na ni Mama, ading ko nga susa. No, agasawa kay tun kinigari, akit bukbukod yun. Haan? Awantian niya, sino man nga may ramraman. At ati ko na dati agkasar, akit suminan itinagan na. Di adda nga isinam, da lulang mo. Nga saan mo matapudpud no nga lula. Dagiti ito pa anak, nga agasawa dan, kita panawan dan to, dagiti naganak kadako ada. Di adada kang nga mang panaw, kita sa mumat nga kapin ano, ti awawagan tilula. Manong Nemi, saan ko na rin inring paspay tinanan? Gabot ako manlat, awan manlapulos, itinamnamahit nga. At ako mamat kaduwak nga mangdepensa kinilula. Nadyak man lang maibagaman nun Nemi kadakwada nga orin saan ko nga pudpudno nga lula ni Lula Isabel. Nga mison ti kasasayaatan nga lula dito'y lubong. Ti makdera ko manong Nemi nadyak pahin iminong. Jesusa, nangikot itimek di Gari. Yung saan ko ngental talek manong. Iti roar ko, tiridaw manong Nemi, imbalibag ko pa din tiridaw manong Nemi, ti balayda. Nga kaslada na dagsad nga nagreg-reg manong Nemi, itirita nga panang balibag ko. No amok la ko makasta, ti mangig ko kadakwada. Sanak la ko man nga manugot pa'y manong Nemi, simurot kinigari. Habay kas jay. Anak amat pakibiyangan da ni Lula. Ap ibagbagada nga baybay akong tadyak karot kapkapin ano. Sa ibagada nga naganak tupay. Rumeng una nga panawan. Nukasta nga adan asawam. Anyan to lagi din ti Lula nga di mo matpudno nga Lula. Tanyan ti kayat da. Ti anak da ti mairanod iti sweldo. Ikasanon ni Lula. Baka kayat naklang nga asawain ni Gari kaputa muna nga panagkalin ti sweldong na nga ti posisyon ko isuna kit gagangay laeng. Baka kayat nakdawatan ni Gari iti kwarta tapno adda itad na kininanang na o ni mamang na o ni manang na o ni ading na. O pikas jeti pangibilangan da kinilula. Nga kaslawan sa Serbina. Di da kataan mo, nga kasano nga doon ang sakripisyo ni Lola Isabel. Sakripisyo na kaya di mamang tamaladaga nga inako na. Nga impating na, pinadakil na, pinagbasa na. Nagbaling lang nga narukop din mamang panagpasikog iti lalaki nga alilaw.
nga siyak data ti bunga ti kinarukop mo. Tila babawi ka nang ipatigkin kagari. Saan nga siyak ti impatig mo? No dikit ti medyo nangato nga sweldo. Urupa kayo ti kwarta. Tinawagan ni gari manong naimi karigatan ng ilawlawag ti amin. Ngem, napukawan ti pa nagtalik ko kinkwana. Imbaga naman manong naimi ngano agasawa kami kat sa ami apang panawan ni Lula. Mapay, nga din imbaga. Idita, kakaasiak nagsasarapat ibagbaga ti inakin ti kapsat na. Ay wanak tapno di kasta kat agbalagi. Tanong agasawa kamton manong. Siyempre, naturuturay ito ni Suna. Mapagturayan nanton manong nemi ti kwarta. Agbalagid tumatan. Nga mangi padawat. Kadagita kwarta. Uno pagbambanugak iti ina. Kendig di kakabsat na. At makitak manong nemi kit awam madatalgad nga pagtrabahuan kabsat na. Kenti uray ti ina na. Mangnamnama dalaing kinigari manong nemi. Dagiti manang gundaway. Dagiti kambrod. Manong nemi di nga napasamak. Nadlaw ni Lula di sumangpetak. Nuan niya tilanga. Jesus sa anak. Lula. Anya tinapasamak. Iti panangim amumutan ni gari kang kakalag iti pamilya na. Awan kaming kinigari, Lola. Anya? Nagalusto mo tinawang kayan. Ada ka nidagas ka na pasamak. Ada ka ni Samo kinayat kang kuhana, kadakuhada. Imbagak manong name iti na pasamak. Apo, saan ko mga siyak, di ba kaigawid tanyaman na pakaragsakam? Lola, gusto da. No, agasawa kayo itong kinigari. Alandak manunusahan. Okay lang kanya ka po. Napigsak magpailaan. Numayad ka kit dinakla ko maparitan ng agtrabaho kit talaga agtrabaho apay lang. Ngayon mo manimit kit din ang ehersisyo ti ba nga sikasok ka na kiti masetas ko kaya na kiti mulak na nateng di talikod. Sang kanto nga baybayan, Lola? When? Gabutawanan ti kakapatgan kaniak no saan nga si Kalula. Numampay kunada nga saan kaapod no nga Lula. Numampay kunada kan agpapaiso nga dahil di mamakit saan mo apod no nga anak. Ngem, nakarkaro pahay ngem pud no nga ina ti panangasikaso yu ken kuwana. Saan ka di Lola? Nakasmet iti panangasikaso yu kaniak. Numampay sanda nga pud no nga apo ko Lola. Ado di tati kita daan ti pudno nga naganak, ngem kasla saan da nga anak. Ado ti tati kita saan da nga pudno nga apuko. Ado di tati kita pudno nga apuko da, ngem no tratarin da kat kasla saan da nga apuko. Dito si Kalula. Sana kami man nga kapin kininanang, uno ni mamang, ngem kasano ti padang ipatig mo kada kami. Nalablabas pa yung pudno nga ina, pudno nga Lula. Iso nga oran niya't mapaspasamak, Lula. Saan kanto nga panawan? Saan kanto nga baybayan? No sa dinutayan ko, adda ka, Lula. No anya ti ka sa pulam ipaay ko, Lula. Agragsak talahin nga dua. Nilaing patay ti babali na mamagsina ka na ta, Lula. Wen manong nemi kat nakairot ti panaginarakop mi ka ni Lola. Nakairot nga binuyugan ti panagsangit mi. Adya ka mo no anya ti kay papananday ta nga sangit-sangit iti baragsakan. Sangit ti panagkinari.
Tapno laing matungpal dahi nga kari. No kas pagarigan na po. Tas saan kanto nga makasarak, iti lalaki nga saan na nga maawatan ti sitwasyon. Tago na ako. Saan nga siya ti pakaigawidan ti ragsak mo? Lula, adda kada kayo ti ragsak ko. No awang kayo, awang batin ti ragsak ko. Iso nga da kayo ti ragsak ko. Da kayo ti biyag ko. Da kayo, Lula. Insinak nga rod ni Gary naman paididamo manunemi kat talagang makulit ang mga ayo kanya. Ngam talagang awanin ti panagtalik ko kenkuana. Kinawanin ti mariknak nga ayat kenkuana. Awanin. Ado ket ado pay manunemi di kidag purpurpos kanyak ngam kasladan buteng ko pay amang lukat iti puso. Narigatan manunemi amang ano maitulad na kay di mama. Uwan, kasanon no, dalalaki nga pakaliknak ti ayat kan panagtalek. Kasanon no, maalilaw na. Kaya kastoy, kayat na nga ore adda ni Lola, basta agdadan na kami. Hana supyaten, ti kadda ni Lola, iti sidong minogasawa kami. Ngin panaging kukunamat laeng. Intun magunod nan ti amin ko ket basta latan baybayan na. Akas tinapasamak kaday di mamang manuning. Kasanon na makasara kak ti kasta. Numuna ta kunada. No anya ti ina isumat ti anak. Ngam jak kayat manong nemi. Jak kayat kan jak itulok. Nga maipadaak kay di mama. Amay sa nga disgrasyada. Aging kaya manunemi nga dimteng ni Sami iti biyag ko. Nadadaelarak din manunemi. Ada komperensya ka napanak iti sa bahali nga syudad kat idagsubli ako niti lugar mi. Bigla madlatan nga nang burbuk kuno jilogan. Impaigid ko manong. Kan nagsardeng latan. Iti pagandarag sa mutan nga agandar manong. Ano man pa awan tinahalids ko may panggap iti makina pinadas ko matlatamot ng lukatan na bakakit ko nak no nag-overheat samet napang gumatlatamot tultuladan nagdi makit-kita kang mapamay anda mangalak di bato ket tugtugak taltalag na diyan di baterya na baka no na saan nga napintas ti connection di baterya. Ngayon talaga nga madi manon nemi. Egin ka nga da nagsardeng nga owner type jeep manon nemi. Sinardeng anak no mapaadun na kiti mang labas-labas kanya. Ada ka ding problema, miss? Lalaki manong. Madlaw kong mekaniko. Gabot grasa-grasa ti iyo takyag na. Hindi nga rin agandar manong. Mekaniko ka kadi? Obvious ba? Ada timawag kanya, siyak din baon din di Italier, nga napan ng kita. So nga, gusto ti lang nga, baka ada problema, so nga tulungan ka. Pakikita mga manok at mekaniko kayam. Hanga ganda rin. O sige, mamalan ti check up ka. Diyan ka mo manong name, no, kinuting-kuting na, adala tayo, pinairotan na, ada yung plaster na. Nabayag namin nga sa mong insarong kardato iti talyer, ading. Siya gayam ni Sami. Siya abad ni Jesusa. Jesusa? Magpinustahan ta. Nayinak kay ti Pasko. Bisperas. Kasta. Ay padasan man nga start. Mayatin. Ni-start ko man ang niwang click. Kaya atin ading, susa, manong pagbayad ko? Baamon. Ala. Awatim dito yun. Saan yun? Diyan ito cellphone number mo. Ken, dito cellphone number ko. At ito nga, calling card. No, kas pagarigan tag-trouble lata, kahit nung pa-overhaul, pa-check up, tilogan mo, umay ka lang dita. Kukwam,
Haan, siya lang din mang man-manage ng saan ko kukwa. Manager kagayam. Trabaho ko mati may isang advertisement company. Sige nga rin. Alan, pag-andara mo, tapasarunong ka. Suwaybayan ka. Haan lahat manong. Kayang ko dato yan, napintasin. Dahil tama nung name ito ng urugyan, di ba nag-amumi kayo ni Sami. Kad nag-abutak sa sarunong matin, di pa nagbulok ti kotsek. Dua nga taon ngaminan man nung name na pangkumpi na overhaul. When? Kat kabayatan nga sa asikasuan na man nung name ti bakina. Kadakmat lang ti asider nga nakatugaw man nung name. Awan ti sa baling nga. Sinalsalod na no, di may panggapi di boyfriend. At di, ngam saan kami nga nagpaon? Tabay ngamin. O da kayat kang kuhanan. Kas kumatian niya. Di na maawatan ti kada ni Lola iti biyag ko. Lola? Inya istorya kang kuhanan man naming nga disgrasyada di mama. Nasyak ti bunga da ita panakadisgrasya na. Nga na di mamakit nagdaed iti sidong ni Lola nga dinamat pudno nga ina. Namin pinsang nga nistoryak ti amin manon. Umis-isam. Abang umis-isam kahit pagkasalitaan. Nakasaysayat ni Lolang mo. O nga rod. Isot gabon nga saan ko kayat nga mapukaw ko. Sa dinumantayan ko aday suna. Saan ko baybayan suna. May saka nga bastarda. Ya, nukas taman ti awag. May sakman nga bastardo. Ididamo man ang name sa anak amamati. Ngayon saan nga tamat ibagat kas dyan, no saan nga pudpudno man ang name. May saka no, iso na nga bastardo. Nga tinakano pa nakita na sinot amana. Ngayon tingnan naman ang name idadan puot na awanin ti inana. Tanatay ka nga nang ipasungay kayang kuwana. Nga tinangtarakin kayang kuwana ng tagibi manong name kat gayem ti inana. Nasaan nga nag-asawa pa timbilang ng ina. Kapong arod, tawang kanong matintimayat kang kuwana idita ti pagarup dagat may sa anaganak abalasang. Tarejay anak, tigayem na nga siyak data, ison tinagbalin nga ina. Taapi nga saan nagas-asawa. Hawang arti mayat tikas kang kuha ng di pagarup dagat disgrasyada. Yung actually, ni Mamang Tessie, nga mamamilat awag ko kang kuha na, no mapaimpud no ng sang istupud no nga inak. Virgin ba lang iso na? Virgin nga disgrasyada. Oy. Katkaskan ka. Saan kundong mabaling nga panawan ni Mama Tessie. So nakas pagadagan tagaramak kang ka Jesusa. Adda lola ta, adda pa'y mamang ta. Tilakurang na kat papa. Apay kuma nga no agarim ka, apay dinak ka di kayat. Kasjay manong name itin ng rugyan, tinagtultuloy nga kinasingit tunggal may sagada kami kinisami. Kahit nung hasta nga awisan nak manong name ag-date kami, kaduwana ni mamang na. Kaduwak met ni Lola, manong name. Nangaragraksak kami. Ano hasta nga nakaaruat ni Sami manong name kunamla no saan nga mekaniko. Kunamla na may isang executive manong name. Ngano kasta nga agabay kami, kahit agbagay kam launay. E dinto, tani Mama Stacy, manong name kadagkataibda kali di Mama. Kasla si bibiyag ni mamang ko. Iti biyag ni Mama Tessie. Kahit ko nangarod ni Lola, nagbihag ni mamang mo. At pagkakaingasan da,
kinitesisan ka di. Diyala imagination dyan siguro, lola. Kaili yung laeng na di mama. Siguro. Ay na. Kung na mga teonadan nga nakasaysay at unay ni Apo Diyos. Inliklik na kakinigari, hindi kas diyan nga kinatao na. Gayam, kat ni sami tinekari para kang ka. Saan nyo pala ako na dahil talula. Baka da pala pagbalbaliyon ti aming. Saan niya ngamin ti mariknam keng kwa na. Agayatak man ni Lola. Makita. Iti, amam na sa isya at digiti ko na nga may kadwa nga aya. Pinasyar nagkarod man ng nemi ni Sammy dito apartment. Tapos dito nga formal ti panangin baga na kanya kiti I love you. Nada insarabo na kada kami kini Lola. Nga nakadagdagkat ni Sammy kini Lola man. Ay nasalaengin nga may mesa ti apo ko. Duwa kayon nga apo ko. Gusto nga mabaling katagaramid kayon ti apo ko kiti taon. Wala ni Lola. Diyan pa inaklo ni Sammy. Ket kastan tumalat ti magtungpalan na apaw. Lola, narikat tagdardarasudos. Diyan kaya't nga may tulad ka di mama. Sang kantong may baybaan na susa. Itak lang kaya't. Katsiksikan tulay. Sang kantong may baybaan. Gadgaputa talaga nga iso tinaing kari wanong nami sa amin ngayon baybayag pa. Nagplano ka mga naimbag manong. Gadgaputa umati sa bali nga paggastusan na niya sa amin manong no di iti para kadakwada lang kini Mama Tessie. Adamat panagkalin nga ornong na. Agkaskasara damat manong. Iso nga tinaramid mi, idi aklo na ko ni Suna, katang kita kami ni Tilute, nga gatangin mi, nga gapu kada kami nga duwa, tigatang mi Tilute. Hausan lahat. And then, rinogyan mi ni pinatakdirin manong nimi ti may sa balay, nga mabalimit nga panakkel nga napintas nga balay. Kaya di ang pasen manong nimi. Isungat din ti panakatulag ti kalay sami. Ni mamang na, iso ti siyempre, ng kuyog keng kuhana, ni matlula manong nemi, iti pa kinaduwak nga nagmansa, kada di seremonya ta kalay sami kini sami. Nakaragraksak kami manong nemi. Uwain, kalbasan ti seremonya, reception, kalbasan ti reception, nagkukuyog kami nga upat manong. Iti may mesa nga lugan nga nagluganan mi. Tapno, sumurot, dalula, kastamatan kini mama, iti honeymoon mi nga gasawa. Iti lugar nga napili mi manunay mi dito'y nga insagot kun nga namin pinsan kini Sammy ti kinabirhen ko. Dito'y ko nga narigna na kiti nairot kan nabara nga arakop kinagay. Dito'y manunay mi nga nagtipunin agmaymaysan ti bagi kinayat kiti kararwami. Iti panagbaymes sa tibagi kinayat mi manunay mi naadaan kami nga dagos iti bunga. Nga damo nga apo ko ni mama, nga apo ko tituod dinula. Intultuloy ko tinagtrabaho idinto taniya sami ket bukod nan da jetalier. Ngayon man manage na. Tadyaking kuko manunay mi ket inlakunan kada kami. Ison tinagbali nga nga manager, manong nemi. Kahit siya, promotak manin manong nemi. Nagbalin ako nga namin pinsan nga supervisor, kadagiti amin nga supervisor. Damama kini Lola, manong nemi, ti mga aywan, kadagiti talo, nga apo ko ni mama, ken apo ko tituod ni Lola. Nga dagito yung obing manong nemi isuda ti bang mangtad ti kirit ken pigsa ni Lola. Tapno manayunan pa iti biyag na. Palubos ti apo, kada ti umay nga Enero manong, agtawenton ni Lula iti 95. Manong nemi dahito yung harod ti pagkasalita, nga ti title na kit Lola Isabel, kabotawanin ti pangisukatakpay, ti kasken ko nga Lula. Nagbaling nga pudno nga ina, kani di mama, kat nagbaling nga pudno nga Lula.
kaniyak nga po ko na. Numampay ti pudpudno, ket saan mi akadardara. Ngem na imiimbag pa'y nga amang isuna, numampay saan mi akadardara. Sabi ko mama, nung nemi dadamot na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing ngardagyaman nga pagayam mo, Jesus. Thank you mat kang Jesus. Tingka pa ng ibore ti pagkasalitaam. Jesus nga naenak iti December 24 advance happy birthday kang ka. Yan, digitig nagbuya, nag-comment. Maraming salamat po kada kayo. Yeah, thank you very much kada kayo. Amin nga sa nga pa, napapagayam. Salamat.